ni kamet nga anak ni Manang Lourdes. Apay ka di aya ko mare. Sigurado ang makisinarak manun itinubyo na. Damag ko kat adda nubyo nan. Kapudno met. Ay nawaw, saan ka mo't gayam nga updated bakla? Kat no kanayon da kanong ako'y kuyog ije pagadalan. Ay, kasta? Wun, kasanumo nga main, kaslasaan abagbagaan ni Mari Lourdes. Uray pupuutam, iti saan ngagbayag, agsikog tuman da di babae. Kaskin ni nanang na, manula ang titawan na idinagsikaw. Ay, no kasta. Ket like mother, like daughter. Sister Perla. Ay na, kasta talaga. Narabian ka mo't ni ka anak ko. Ado nga mintim paramid ni Mrs. Reyes nanang. Kan may sa pinagluto dakpay iti pangrabyan da. Kat, manungay tinted na tangdan mo. Sa nga ribo nanang. Ay nawaw, sobra mo't daytan ni ka. Isumat lang ti kunak nanang ngam ipilit namot. Alaak ka nun, iso ka nung pa'y abalon ko iti pagadalan. Nagasat ka launay anak ko. Ado ti mayat at tumulong ken ka. Wala nanang, iso nga rod nga igagaad ko ti agadal. Tapno makaturpusak adagos. Pudno ka di tinangag ka, bakit? Anya mananday tanadamag mauraol. Imarmaritis mo ka no ninika nga anak ni Lourdes akalugaran tayo. Kay pudno may, amaw, adan nobyo ni Nika. Kanayon danto, pa'y ngagkuy-kuyog ije pagadalan. Ay, nawaw. Ket anya ko matibiyang mau. Tawan makiday, maasyanak laang ngamin kankwana. Amangan numailawan, saan mo't ngamin abambantayan tinana. Ay na, Perla, bakit? Adamot aya nanang amayat amay sagmak ti anak na. Ada ni Mari Lourdes. Kita aman. Di na ngamin bagbagaan ni Nika nga anak na. Iso akasta. Anya. Naimbag, tanasalaw ka dito'y dalan, Lourdes. Saanan ang masapol ang mapanak ije balayaw. Apay, adda ka di ibagam, Perla. At dalang kayat ko nga ipakitakan ka. Atoy. Mingmingam dahi ti aladawan. Ha, nimot ni ka. Kunti gayom na ti adday ti ladawan, Mare. Anya gayumot nga ibagbagam si ka, Mari Lourdes. Di mo ka di amaw anubyo ti anak mo dahi ta. Wanaw, inlimad na ken ka. Ti ko na ti anak ko kanya, kat gayom na laang ti kadwa na iti day ta aladawan, Mare. Patpat jambay. Ay namaray. Amumat dagiti ubing itapanawan. No siyak ti sika. Bantayam an naimbag ti anak mo. Hinton kwan agsikog adi na oras. Katuan mo't, Mare. Kanayon ko mo't abagbagaan ti anak ko. Apay nga rod nga aging gaita kat agkuy-kuyog da pailang iti lalaki akadwa na iti ladawan. Ne, mabait lang, Mari Perla. Kasla kayat mo nga ibaga saan kong aramidon ti responsibilidad ko kas ina ti anak ko. Kasla kasta na maray. Kurang ti panang bantay mo iti anak mo. Kan may sa nalaka nakalaeng ulbudan di anak mo. Apay na kami suot ka na gawid, Lourdes. Kasanumot nga min tatang. Jack nagustuhan din baga ni Mari Perla kanyak. Anya kimbaga nga kang kaya. Ay na, nagado tatang. Bantayak kanu analaing ninika taamangan kanun agsikog adi na oras. Anya? No makapagsaumot ni Perla kasla perfect ti panagkita na iti bagina. Ay, kasta talaga day tao. Feeling perfect ka talaga. Ang di mo ni kaskasaw nung nga bagbaga nga. Tinapatag di mo baybayan din ka. Ni, da kayo matgayam antibela. Itay kayo kadipay ang nakatakdar dita waiting shed. Why? Iso ang nakita nga dalalaki anang itulod kan ka. Ha?
Ay nawaw. Di kan agin di amaw ni ka. Nubium dayjay. Gusto ka day. Ay, saan auntie? Gayam ko lang ni Jericho. Ay na, numaulbudam ni nanang mau. Siya, di nak maulbudan. Ni, pudnong matibagbagak auntie Perla. Ay nanika, amok dagitan apalusot mo. Sa bagay, saan nakamot ngamin ang mabanbantayan ni Mari Lourdes? Iso ang maaramid mo, no anya ti kay kayat mo. Ni, saan akasta ni nanang auntie Perla? No amuyo, kanayon nakabagbagaan ni nanang. Ni Mari Lourdes paiti ko nam. Ah, ay sus, nalaka ang maululbudan dayjay. Una yun ni Auntie Perla, nanang. Apay, anya manantiin sawang dayja babae kin kani ka anak ko. Nalaka kayo ka no ang maululbudan. Ay nawaw. Saan lang ang aday ta, nanang? Saan nakanupay ang mabanbantayan? No anya ti kayat ko, nawaya ka no ang mga ramid. Ay na, no makapagsaumot day ta akaruba tayo. Kaslaawan ti sir-serbik nga ina. Nagadoa sa una, nanang. Ninto pay angel nga anak nga. Nakitak nga da kahulhuldinghans na lalaki iti pagadalan. Anya? Wala nang, kasta unay ti panang dilaw na kada kayo, gaputa di nakanumabanbantayan. Nga mismo abagi na, di namat dilawan. Feeling perfect mat ka no ni Auntie Perla. Ala, bayamon anak ko. Di mon ibagbaga iti sabali noon niya tinakitam. Narigatan, amangan mo si kapay ti mapadaksan. Apay anarabyan ka, Angel, anak ka. Ada ngamin ti project nga inaramid mi nanang. Kasta ka day. Wen, deadline nga minan inton bigat, iso nga inrush mi nga inaramid itay. Kasta Angel. Di mo tultuladan ni Nika nga anak ni Mari Lourdes. Apay ni Nika nanang. Ay nawaw. Katno ka na yun nga agkuy-kuyog day tinubyo na. Ah, asino tinakadamagam iti dayta nanang? Siyak mismo tinakakita kadakwada anak ko. Kasano mo nga main? Saan abantayan ni Mari Lourdes ti anak na? Ayun gayam. Nakaida sara kun iti pangrabyan anak ko. Sige, umuna kayo iti kusina nanang. Agpulusak labiit, sumarno akto. Bigbigat ngay may kadititersinak sis Perla. Ada ka di masapul mo? Awan mat bakla. Adala kayat ko ngay bagakin ka. Anya dayta. Ay na nakitak ni Nika hindi na minsan nga aldaw. Nakaliging smart. Kan ay sus. Oversize mo ti t-shirt na. Ay na, wow. Anya man ti issue no nakaligings. Kaya naka-oversize ti t-shirt na. Adun to pa'y ti makit-kita akas dya ti leggings na kanatidog ti bado na. Ay na, amangan numasikuki dahin. Anya? Agkuy-kuyog da ka na yun itinubyo na. Anya nga itiyang mo tayaw. Amangan no adda milagrong aramiden da. No kasta adudwa dalaan. Gumatangak man manong. Ay na, wow. Manang ko si kamat ni ka. Kit-kita man nakabistida Manong ko nam pala ang mat. O sige manang, lakwan nak iti may sa kilo ang mantika ken asukar. Kasta. Ay, sakbay nga lakwan ka. Adaman pa'y kayat ko asaludsudan kan kanika. Anya day tama nang? Kanayon mo tan leggings kan oversize t-shirt ti isusuot mo. Ah? Anya di kayat mo asawan manang? Ay, amangan mo't no. Amangan no masikuga, kasta ka di? Saan ka di apod no? Naka-leggings kan oversize t-shirt akla ang panunutan yon ama sikuga. Asino nga'y tinakadamagam iti day tama nang? Sino pa? Ni Sister Perla. Oh, nanang, ato yung timpagatan yung asukar kan mantika. Nay, apa yan? Kaslagdardaras ka, madni ka anak ko.
Sa dino ay ati papanam. Mapanak man iti ayan daan ti perla nanang. Iwarwaras na kanukat ama si Kugak. Ay na, bay amlat ta nanak ko. Ay, saan na mabalin nanang? Nakababain ka dagiti kalugaran tayo. Anya laangan nga iti panunutan da. Anya ko matipagdanagam no saan matapod no. Ni Perla matlaang ti maibabain iti kastangar aramidan na anak ko. Nanang. Dumngeg ka kanyak ni ka. Sayang laang ti oras mo numapan ka iti ayanda. Ag-review ka kit day. Tapno adda may answer mo inton exam yo. Raul, sa dino ti ayan ni Angel. Kada iti silid na, nakaturog. Pregnancy test mate, day ta igamaw. Why? Panagkunak ti anak ta tinangusar iti na itaw. Ay nawaw. No kasta, masikog ni Angel nga anak ta. Posible day talakay. Ay na. Ay, day takot nga men. Na, tasyak pa iti pabasulam. Kasanumot nga men. Tibiyag ti sabali at tao ti bambantayam, adi mo bantayan ti mismo nga anak mo. Ay, agsardan ka man si Karaol. No bilang ta masikog ti anak ta. Nakababay ka. Sabay tila iwarwaras mo at chismis kontra ka ni Mari Lourdes kan ti anak na. Nasaya at tanakariin ka, Angel. Apay ka di nanang. Agpudno ka man kanya. Masikog ka kaday, ah. Nanang? Ibagam ti pudno kanyak, Angel. Oo, nanang. Ay na, Angel, mangibabain ka talaga. Talaga ang makaraman ka kanyak kunak na. Ipatan nyo ti inak. Ay, sino ti amati si Kugbaw, ah? Kwa, nanang. Ibagam! Talusan! Talaga ang makaraman ka kanya. Ni Carlito, nanang. Unay kan, Angel. Agpasikog ka. Itinayjay pa'y akarlito. Kaiskwilaan ni Angel, saan ka dinik ka? Wen manang, apay ka di. Ay, pudno ka diti agwarwaras at damag amasikog ka no? Anya, ni, jakam mo ah. Isumuti nangag ko apag sasaritan nagiti Marites. Isumit lagayam asaanan asimsimrak iti manungal daw. Kasta una ti panang chichismis ni Manang Perla kada kayo idi. Ita, anak na matgayam ti nasikogan. Ay, kaasimat ni Angel no kasta manang. Kunak manubang bantayan ni Manang Perla. Saan matgayam? Iso pa'y kiditi muna ang nasikogan kada kayo adwa. Masikog ka numat gayam ni Angel. Wala nang, kasta matimbagan ni manang bakla kanya. Ay, kaasimot ni Angel. Siguro, kasta unay tibain ni Auntie Perla kada kayo itananang. Apay mat anay bagam ti kastangay, ni ka anak ko. Wala, takanayon na kayo adilnawan. Ita, ni Angel matgayam nga anak na tinasikuhan. Karma na siguro ananang. Saan anasaya at ti kastangay bagbagam, ni ka? Ay nawaw, dakas ti pa nagsasauna kada kayo idi nanang. Sa ita, concern kayo pay laking kwana? Uray no kasjay ti naisawsawang ni Antim Aperla kanyak. Di ka agsaw iti dakas, maipapan kadakwada anak ko. Okay, no kasta ti ko na yun nanang. Kasta ti aramida. Ay nawaw, anya pay lang tar aramidam, Angel. Saan ka di nga imbagak nga agim paki ka tagawid kan iti ayan dalulam? Diyak kayat ijay nanang. Kayak mo man wano saan, mapan kalata. Ijay ka nga agnaed, aging gangag pasnay ka. Nakababain ti kastoy ngay naramid mo. Nanang? Manipod ita, di mo namnamaan asuportaran ka pay lang. Gusto na itan, bakit? Sana nasaya ti kasta nga ipagbagam iti anak ta. May saka man. Di ka agsaw iti kasta, tanda nagkurangam. Dahil tanto nga mang bambantay iti biyag ti sabali at tao tin into na rin. Oh, anya ita, di mo mat nabantay ti anak ta. Tumakdar ka tarugyam tagim paki kunak nay. Ay nawaw. Apay,
Di mo ka di maaklaw nga damit lang nagkurangam kas may sangay na iti anak ta, ha? Ha? Agbalin ko mga adal da ito ikan ka, sika perla. Asakbay adilawom ti padam nga ina. Dilawom pa'y nga umuna ti bagim. Nuhusto mo't laang ti aramidam. Ay, wow! Dilawam ti padam a tao, no amom apara iti pag-imbagan na. Ngam no ti makagapo, kadtap no lang pabainam, agpanunot tapay nga umuna. Taang mga nuray tapan ang dilaw mo, kat agbalatak to keng ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite.